Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an Snong pedeng kalapan pau pet ba ya kecing ba kesnong kaya kendu kam tam hakabia dei bat kakam cungok kai perthei kabadai kanong rim ban kersan ya kayo kakot jungki babun ki long yeng ha kate kathan habakran ha kecing yalang bat kilat pathai khubor u general secretary kador bar snong uba dabbor sanrem ulaong ba kesnong pedeng kam persya yanu yanuru handai kakentu kerpang ya kasorkar ban simkhia bat penbet yikimat kibiyadai bat katanat cungok kai perthai ulaong ru ba kasnong pedeng kalong kawe na ki caka bakring baha yakinong wan cungok kai na keleng kacela bat ru na bar cela handai namar kicing duna kilat cingyarap na kaliang kasorkar kidon shibun kicing ha kerkom penyat ya kakam uba dabbor ulaong kacingwan kinong cungok kai kalong kacing mentoy ya kasnong bat ya kacelahi bro kawe Henry lada kasorkar kam simkhia kan kalalong kacing ya kipat ba kibasanya hakani kakam ban im kador basnong kakentu ya kasorkar bahkan simkhia kerpang ban penbiang ya kilat kelenti kicing tei kibadan kam bat kirukom penyat kibasai kenang ba kacing cungok kai perthei hasnong pedeng kan nang kham kiu saprang ban long kacing mentoy ya kipat ba kathan ban wat kita kini sumpang kumno ban bersusu yaki kumno ban convince yaki kumno ban yate besok pergi ban yaki jimut pergi kata kata kita menang bersama dorbas nong breng nanti nak jantau ki West Gentia Hills tengah bawa di semua apabila pelakor agak seni pergi entah ketuk kene ki jindawan ki jindon kam ni ko mungkin nong yelam kamat ke bakusan ni je bagi kuat ban buk ne kalau ba hagabe dei berkene ke kam tourism nama bila TV ba kasnong tren ke bahaja toki kedai doi na kita ki tourist spot hagaba bun kilasaki ba kedai tourist spot ke bala hadin jong ka sora kanwan ka dauki snong brand te ko bapdian bun kini ki turis te alor kini ki jinga ki bami nagawe ko por kum ki stakeholder kinong snong ki ba inja injur nagane ka kam turis jongi te kala ta sikbe te naglian jongi kum kinong yalam snong habang iyo ya kinong snong jongi ba kidap da gajin snobia mensin kidap da gajin gabakraw lada kene ka kam turis kanang yaitut nagaway ga por te kabakong sandi kalong ba kumbangi layu hakidai kidet siro kaladon kataka jinga kabami hapdeng hikatu katne mo kum ki asesor taksi kiba kamai tulis hane jalan kriya ini hoy naglen jong dorbar snong kanula ban kundren yeno hakabai dei batkene ka jindawa jong namar hakari secara pribadi se nidon ka jong ka hok bandawa hendai ka bakungsan di kelong ba ngidawa na soka ba kade ban simkhia ya kilo kimat kiba ta khamtam ya jakpo jong kinong sumsno namar lada kung kinaki jinjia kinangmi nagaway ka por kan kata sibun yagi namar adu benta ni seti setang dauki isnong di babun nadu isnong deng di dauki di darang kidai ki bru ki ba lastang berinja dengan ka jin kamai tulis te hagne kide sing ilaman omtang keji bentut hakalian jong surok nama runeu surok bayar lumba ka silong dauki benusla kantam di jegat kabani khot karangan kina ki surok kilau di babu jika adu kata-kata ya ditulis makin poi sekitar jumi. Telada saki surau
bat sa kini kiba penuit bat kiba penmik ya gaji te galong ga bakta sisa ku kata ini namar kinong sunong hagi kidet sedang kibalade kilai itu ya gane kam tulis bagade gawe ni kam haga bagala ban penduk pendam negala ban ai kata relief ya kinong sunong kamtam ya kita kibala nang lasta ban yo ya kam kejam telada kene ka jine hakene tulis omla ban penput ya ka ne omla ban penbek ya ka kumta kalau ke jine ke bakra ya kinong sunong jomni dena ka daw ni wan kanan hakene gasi namar ba ni la ban su syong klem da pen paula ni kasu namar ngide ki stakeholder ki ba pedian kambun ki tulis hadin ka sora tenama kata sibun ini lada ka sorkar kamla ban penbek ya gine ki jine nisga furu ba kumbai layuni lese haka apply tadi kan sadam kata kami ji tren bat kini ki all hasil Meghalaya Tourist Association teni kuat ban persiapan ba jumpi ki press electronic media Lapit Island secara surkar ya kena keruak bahkan senubha ban besin kia ban wat ya tidak tinti kenang ba kan embu jingat hadir nama ada nyinam lah ban sok jadi ni problem kan tak ini tiba inja nak keturukan kabasai nyingwan ban pendrem mengenai no nyingwan ban kersan mengenai no hendrai nyingwan baga sarkar kadai ban sin ya jigit ni ya kano ke jindawa ka kongsan ne ka basyo don kam unong solution nama ni imlang na kene kam kumbang ini ba ka kam tulis ni ha Meghalaya kalapau bat kalaya sekhman larang imla ban wonra ya ka jinda sum sai Adangin lah bangunra ya kata kajian beli arti keturusan jungi kanam lah ban kuai sunu tinamar kata kau kebangunan di kedai kata bang ibu ya kesurkar ngikit tu kum kino yalam senong bakin senumha ban penbaik ban simkia ya kata kajian kebami nadu kajian jom tiba injah tulis hadu usurap bakadai penbaik kenang bagala ngajing mento ya dinong sulam ngidan pun kisamla sulam di bawah wan pai sulam kimyo kam jam de diwan sulam lengba bene ke tourism kilas dam be invest ban yeng lagi jom bijak tilada kene ke jie kaya win na ko por ki badang yeng lagi jom bijak kumno kila ban yeng ba kita giman kiban ibu lengkap ada yang kata kita ni kalau kat no kecing ya kata semua tulis kejiwan juga tulis long mensua kidai di lokal bat kini di long ki wan ba tementai kampun ditulis kidai di mana ba te lokal sel lawan layu te ulak balik suai pat hendai babun hidai di mana ba te kini di mana ba hidai ki tulis di bawan rak bahaya di jeneng toy di sunang sungai nadu di badan di homestay hadu di ba kingling hadu di ba lek activities buat berok hadu di ba syam tukang te nada kalau hara tagadur nada kaya itu si itu long kesim juga ini manusianya nak kena keturusan ini jepit ni mentah nama kerep-kerep kadang langsung ba la ban pentiu sekman ki tindeu ki namla ban sei sport te kumtangi hawan ya be sekene kam di dan ba kene kam ni kermen ba kejela ba kaya ni kentiu ki langsung senang ni kentiu kamu kecil cuman tak cuman terus kajimang cuman mentah kalau ba nga dekudeu ba usurap udah kawai kini di jingmi kini di jingnya ki ba sarkar kamla
bansim hakata galanti gaba la ban trekam hakaba biar long kanang kunmin sisu ya jinga teu surok de wei bat kile jinga ki ilaman di por kobe kano kolong ga jintu nam niman di wei jinga ki kano kolong ga jintu nam te hamtam gane ji ki gaba teu stak tangi ga tourism te kum gane le ga sarkar ga ban sikya toy nag benta bakan le ya gaba darka kane ga sur jong pai ba hagabangi jinong nyalam sunong ni hapan wan sene ban persngeo lengba jeng di press di media baga sarkar ga dai ban sikya le khamtam ni ki thain nong kendang hagaba ni la bentong baki kidan bun ki jinguna hagor pilihan kidan ngirang kam ban kiu haki babun ki benta telada kane keji umla ban sop ka kan penmi u hasnong na thau ni ki ki babun pisok no halaw na ki jong ki lewat taksi buat tempat i kali hostel ti hak ni piso ya hak nan na kuno ne ya kata ngimwan ban komen haya ya kita ki benta mo Andre kata kena ada yang bisa apa lese unong susnong kata udon kata ka hok lese la bansin Andre kena kasut kakam rampat jam sukar ban bisa tu la ka dei ne ka bakala ni tengis nya punta ni mla namar kum pino yang sunong gimla kan dong ni hidup ya ki badisya jadi babu mesti wat juga kamai turis ni hidup lah tenama kata kum pino yang sunong ni namla kan dong kabadai ni kabalai yok ka deiru na yok ka lai Andre ni syariat hak sorkar ka dei ban sim ya dilat nanti tangga tai ibu baka dei ban penbai ya kini di sini oke ni kan kuat tu Ano, turis di waktu seksyon spia kasi singira. agak sisi kipoi sanspa untuk spa Basta lang iba. kibasa kipoi mit lai spa haka babun deh ni yo sanspa lo sini Tarman basta. kanta mai ni pik sesuatu di bani om te sesno ni mentah kala pendalami Oktober kalau dia akan ke pik sesuatu haka ba birbun itu guys nilamat kejinya bah kejing kerja tulis kamtam nanglen ga surok kini di surok badai lifeline jom kene ga polis lasilom ni gidon madhab bat ga iskasi te bunsin tulis pendukam dari surok banlek na jiwai kala kham jangan te katai longin mamla ban syong ban suap ban setiak sini setai ni hapan wan setai ban persem lengba di press segi skor yang surka makatong yung pibon himot ban ong ba ajing kesan ni kasorkat ajing kesan i driver turis ne Yimwan ne ban ajing ban ay yino ya ka jing kersan kalau kejing ut jong nong susnong kabadai kata kejing sinong jong nong susnong udan ka hak ban pensinya hendrai Yimwan ne lemba di press di media ban pensinya surka khamtam haga kilabu mo haga apply tadi bandesong buat kita di taksi asosial tiba dawa yang suka kalau kita di jinton kam juga teknisnya bantu long coba ke surga dari ban jelek kata lah bahkan penmiksu ya kijinge hari kahaban sim ya kisim jam ban penkut ya kena kam long misalnya ada di start yang suka kamu deh ban mik ba di rebat taksi kin habang mi badan bian ne kunta kan kan tetap ini di ba pedeng tulis segini di thai dengan dalam